Reka tugaruke kuri iyi nkuru yakomeje kugenda igarukaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye hirya no hino, ibigendanye n'ibiturika byumvikanye mu mujyi wa Bujumbura, noneho bikanarasa cyangwa se bikumvikana ku kigo cya gisirikare cyangwa se kuri Etat Major. Hanyuma aya makuru akaba haje kugaragara andi mashya atugezeho kano kanya. Ibitangazamakuru byari bigiye bikwirakwiza amakuru bivuga yuko habaye coup d'etat mu Burundi, Perezida Ndayishimiye bashaka kumuhirika, ndetse bamwe bakavuga bati yaba ari Red Tabara yahagabye ibitero bikomeye cyane kugira ngo babirandure Perezida Evariste Ndayishimiye, cyane ko nyine hari umwuka mubi muri iyi minsi. Ibindi bikanavuga ko hari inama zimaze iminsi zivugwa zirimo izo FARDC, FDLR bafatanyamo n'ingabo z'u Burundi bikabera i Bujumbura, byose inama za hato na hato byanga bikaba bibangamiye umutwe wa M23. Bamwe bakavuga bati yaba ari M23 yakoresheje ikoranabuhanga ryayo ikagabayo ibitero, ariko ayo makuru yose kugeza ubu tumaze kubona amakuru ya twavuga ko yisumbuye cyangwa se mashya kuri ayo ngayo. Turabanza tunyura mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye byatangaje aya makuru. Igitangazamakuru cya BBC cyavuze yuko cyari cyatangaje amakuru mu kanya kashize kivuga ko atari ibisasu byarashwe ahangaha kuri Kabase, muri ubundi ni muri Kabase muri zone Musaga, hariya nyine mu Bujumbura niho harashwe niho nyine bivuga ko harashwe ayo masasu, ni mu kigo cya gisirikare rero. Hanyuma iyi BBC yari yatangaje yuko mu makuru bahawe n'abari i Bujumbura ngo haba habayeho circuit electrique, no kuvuga nyine ikibazo cy'amashanyarazi, ku buryo muri iki kigo cya gisirikare haba hadutse inkongi y'umuriro, bituma nyine hagurumana umuriro. Nibwo abantu babonye Bujumbura ko ibintu byahindutse, ngo batangira gukwirakwiza amakuru bavuga yuko ngo haba harashwe cyangwa se haba hatewe, ku buryo banabizanyemo coup d'etat. Bamwe bavuga ko Perezida Ndayishimiye yaba ari kugenda agiramirwa cyangwa se ajya ahabi. Ibi rero byari byateje polémique cyane. BBC rero yaje gutanga andi makuru mu kanya gato gashize, ivuga yuko amakuru yahawe ari uko ngo noneho ngo ari ibitero. Dore inkuru iravuga yuko nkuko bashyize ku rubuga rwabo rwa X rwose ari Twitter, baravuga ngo ibitero ngo byongerekanya, kuvuga nyine ngo ibi biriya biturika biri kugenda byiyongera uko bwije n'uko bukeye, aho ngo umunyagihugu ari mu kinanira gatatu yavuze ko hakomeje guturika kukomeje cyane mu kigo cya gisirikare cya Kabase hariya muri zone Musaga ya Bujumbura. Rero ngaya bakavuga ko ngo ari andi makuru amaze kumenyekana kuri uko guturika kurimo kuba hariya mu mujyi wa Bujumbura. Banavugaga ko ngo ibyo bikomeje kandi uko biteye inkeke, kandi ko ushobora kuba ari ikintu gikomeye cyane nk'uko iyi nkuru ibivuga. Tuvuye ku kinyamakuru cya BBC turajya kuri ku kinyamakuru cyitwa SOS Media Burundi, nacyo gikunze gutangaza amakuru agiye atandukanye, ndetse rwose bamwe bakaba bavuga ko iki kinyamakuru ari kimwe mu binyamakuru bitanga amakuru acukumbuye cyane cyane ku bijyanye na politiki yo muri aka karere, ariko by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi. Cyatangaje inkuru ubundi mu ba mbere, cyavuze yuko ahangaha muri Musaga harashwe amabombe, ngo humvikanye ibiturika, yego ngo humvikanye ibiturika, ndetse rwose ngo byari bikomeje ubwo batangazaga iyo nkuru. Bakavuga ko ngo ibyo byabaye kuri mu kigo cya gisirikare, kandi ko haba hari abasirikare bakomeye bari bari muri icyo kigo, ku buryo umuntu atakizera niba hataba hari ababiguyemo. Hanyuma tuvuye aho baje kongera batangaza indi nkuru nabo mu kanya gato kashize, bavuga yuko rwose bavuga ko ngo habaye inkongi itunguranye, ndetse ngo bakaba ngo atari amasasu nk'uko abantu babikeka, kandi ko ngo atari intwaro zakoreshejwe mu kurasa abantu, ariko ko ngo n'ubundi biturika naho bikomeje kugenda byumvikana, bakagaragaza yuko ngo ni inkongi yaturutse ku kintu badatangaza neza nk'uko iyi nkuru yabo ibivuga. Baravuga ko rero nabo ahibasiwe n'ubundi ari i Bujumbura mu kigo muri zone ya economique cyangwa se nyine mu gace k'ubucuruzi. Hanyuma ngo nabwo hakaba harashwe hariya mu kigo cya gisirikare. Iyo ngiyo nayo ikaba ari SOS Media Burundi.
Andi makuru rero aravuga ko witwa Pacifique Ninahazwe aravuga ko abo mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura bafise ubwoba, uvuga ngo nyine bari mu majyepfo ya Bujumbura bafite ubwoba bwinshi cyane, nta muntu utuje, nta muntu utekanye, bitewe n'ibyo bakomeje kumva, kuko amasaha amaze kuba 3 arenga ndetse ngaragera muri 4 gutyo, humvikana ibiturika hasi hejuru, bumva ibintu bimeze nk'amabombe, ku buryo bamwe bavuga bati ibi ngibi byateye urujijo, ese koko yaba ari inkongi gusa, byaba ari ibiturika gusa biturutse kuri sirikwi, byaba bifitanye isano n'amashanyarazi gute? Aha rero ngo hari ubwoba bwinshi cyane, we niko atangazwe. Pacifique Ninahazwe nawe arazwi cyane kuri social media, akunze gutangaza amakuru atandukanye cyane cyane yerekeranye na politike hariya mu gihugu cy'u Burundi, ndetse rwose igihugu cy'u Burundi kikaba kimufata nk'umuntu ukirwanya ibintu nk'ibyo ngibyo. Uyu nawe yatanze rero amakuru avuga ko hagati mu gisagara cya Bujumbura no mu buraruko, ni ukuvuga nyine no mu majyaruguru, ahangaha rwose ngo mu makaritsiye atandukanye, Musaga, Kinanira, Gatatu, Kinindo, Kanyosha, mu bumanuko bw'igisagara cyangwa se mu majyepfo, ngo hari amazu yabomotse. Urumva hari amazu ngo yamaze gusenyuka, hari abakomeretse kandi ngo batari bakeya, ndetse ngo ashobora no kuba harimo abapfuye, ndetse ngo bakaba bakomerekejwe n'ibisasu byaguye mu mpangu. Urumva ko aravuga ko ari amasasu, mu gihe tubona ko ibitangazamakuru bimwe na bimwe biri gushidikanya, nka BBC yo ikavuga ko yamaze kumenya andi makuru y'uko kugeza ubu ngubu nayo hari kuraswa, bitakiri ibigendanye n'inkongi nk'uko yari yabitangaje mu makuru ya mbere. Tukabona SOS Media yo ivuga yuko kugeza ubu noneho ngo ari inkongi, ariko ngo bikaba ari ibintu biturika, ariko ngo bikaba bisa naho byaturutse ku nkongi, bagasa naho baterura. Ariko uyu nguyu Pacifique Ninahazwe aravuga yuko ahangaha hari amabombe yarashwe aho mu Kinindo, Kanyosha, Kinanira, Musaga n'andi agiye atandukanye mu majyepfo y'umujyi wa Bujumbura. Kugeza ubu rero amakuru ahari tubabwiriye inkuru tuvugana muri iri joro, nuko mu mujyi wa Bujumbura akomeje kumvikana amasasu kandi menshi cyane. Reka tujye ku yandi makuru avuga yuko kuva mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri tariki 31 z'ukwezi kwa gatatu, ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo, imitwe yitwara gisirikare ya Wazalendo, abacanshuro ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi bagabye ibitero bikomeye cyane ku mirongo yose y'imbere y'urugamba hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Imirwano irakomeje cyane, mu gihe harashize iminsi M23 igendera ku bice bitandukanye, ariko noneho iri gukora akantu hariya, wumve ko ihuriro ry'igisirikare cya leta nabo bafatanyije bakomeje guhura n'akaga gakomeye cyane. Baravuga ko rero ngo hakoreshejwe imbunda zirasa mu ntera ndende ndetse n'indege zitagira pilote zizwi nka drone, nk'uko bitangazwa n'ihuriro rya AFC/M23, yavuze ko ikomeje kwihanangiriza igisirikare cya leta n'abandi bafatanya bamaze iminsi bagaba ibitero bya drone ku baturage b'inzirakarengane, cyane cyane mu bice bya Minembwe, kuko Minembwe ubundi bivuga ko hashize ibyumweru bigera muri 3 haraswa cyangwa se hagabwa ibitero bikoresheje drone bidahagarara, kandi kuva bitangiye kugabwa abantu barenga 20 bamaze kuhagwa, abandi bavuye mu byabo barahunze, abandi bakomeza kugenda basahurwa bagirirwa nabi nyuma yuko, kuko ibyo bitero uko bigabwayo ni nako za Wazalendo, FDLR, abasirikare b'Abarundi bagenda bagira nabi abaturage ndetse banabasahura ibyabo. Itangazo rya AFC/M23 riravuga yuko Iminembwe, ihuriro ryishyigikiye ingabo za leta, ryibasiye cyane imidugudu ya Rugezi, Karingi, Gakenke na Bidegu, kandi ibisasu byari bikomeje kugwa mu ubudahwema mu bice bituyemo n'abaturage. Ubwo nyine mu kanya gato twarimo dutunganya iyi nkuru. Hanyuma muri teritwari ya Kare, ingabo zishyigikiye leta ya Kongo cyangwa se coalition bagabye igitero karundura ku mudugudu wa Rumbishi, ahangaha ni hafi ya Masisi, no mu nkengero zaho zongera ibikorwa byabyo byo kugaba ibitero muri icyo bice nyine bya Kare. Hangahe Kare yamaze haherutse gupfa abantu bagera muri 11, nyuma yaho bagabye ibindi bitero byica abantu 13. Ubu nabwo amakuru avuga ko hari abakomeje kugenda bahagwa bitewe n'ibitero bya FARDC na coalition muri rusange. Mu guhangana n'ibi bitero rero bishya binini, AFC/M23 yamaganye mu buryo bukomeye icyemezo kidahwitse cy'ubutegetsi bwa Kinshasa cyo kureka inzira y'amahoro igamijwe, ndetse bo bagahitamo intambara. Nyamara M23 yarahisemo kuba yahagarika imirwano kugira ngo inzira y'ibiganiro ibe yahabwa umwanya ndetse n'amahoro cyangwa se n'agahenge kabe katangwa. Uyu mutwe uvuga yuko ayo mahitamo yerekana
kwamagana kwirengagiza byimazeyo icyifuzo icyo ari cyo cyose cyo gukemura amakimbirane mu mahoro, kandi ko ibi bizateza ingaruka zikomeye cyane mu bihe biri imbere. Hari abahita bayumva yuko M23 ashobora kuba nayo mu minsi iri imbere izura ibitero bikomeye cyane, kandi ko bizakomerera igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko bisanzwe. Reka mashimire cyane mwe mukurikira uyu muyoboro, mukomeze kugira ibihe byiza, mukore subscribe, mukande like, mukande share, cyangwa se mukomeze kugenda muduha comment mutubwira uko ibintu byifashe, kugira ngo dukomeze kubagezaho amakuru atandukanye avugwa hirya no hino muri rusange.